kuno mwanya nasisikaye ahanari iwabo ari kumwe na AKES DO ni umwami wa Wakalayi TV. Papa ingo ngende dukubita ikintu citwa umuvumburo kandi mega numva icyo ya AKES dano mega ndamumva icyo umwami wa Wakalayi TV waho ari umugabo wa SAUDA shedo urabureko. Assalamu alaikum kwa Waislamu wote na wasalimu na watakia funga njema na maandalizi mema. Ndabifurije kwitegurira amafungo meza kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Rero no munsi bakoze nyinshi media murazi je nitwa Dadasuto na two turitegura amafungo nitureka kubazira ibintu tutabitwa show. Kandi ndabashimira cyane iyo ndabazaniye show muragerageza hasi no hejuru mukaya supportinga. Hayo bwati nice ndiko ndakora umuti siniko ndakora nirorera. So big up sana. Hama guys no munsi ahantu ndi. Ahantu naisindi. Mimi Dadasuto ntaco ntazobazarira. Mimi Dadasuto ntaco ntazobereka. Uno munsi nyarosa amakuru. Kumudada mumenyereye cyane kwizina bamwita Nice Sky. Fancy so bwa mbere wumvise iryo zina matu yawe. Nice Sky narose makuru ameze gute na subiso ameze gute bambwiye ati yuko kuno mwanya Nice Sky ahanari iwabo ari kumwe na AKES DO ni umwami wa Wakalayi TV. Niko banahura turibuka kera amarorasiyo yigeze aba hagati yabo ariko ubu umva ibintu bitanguye kuza tuzi yuko AKES DO ari muri relation nande na SAUDA no yagira mwihakana mimi Dadasuto. Sako narisho ndabwiye ati mugesho namaze kuronka ubwo busitse batiriye kange ndi wabona Nice Sky ngende je simvumbura nkubita surprise ngene namukubita surprise ndabe ko ari kumwe na AKES DO umwami wa Wakalayi TV. So bobo tugende ndabye ko bimeze uwo muntu yamaye gusutwa singuma ndamuvuge gusa ndabakunda cyane bobo ingo tugende ndazi muramuzi cyane Nice Sky igiye kunda na ncuro ndabwiye ati bobo ingo tugende tuvumbura umuntu je nabwo ati simvumbura nkubita surprise. Naho uno munsi ndiko ndavuga ati ngo ndiko nditegurira amafungo sinzobareka kubazanira show muzovuga ati nimwafunga mugume mujya show ko nyumva makuru yuko AKES DO ari kumwe na Nice Sky. Bobo ingo ndakwereke ingo dukubite ikintu citwa surprise sumuvumburo abakoze gumana na jewe nati bari mu mukombo umukobwa imisi mzonga makuru yiwe kandi abazanire jewe Dadasuto. Bobo ingo mama yangu sarabonye aba mu rupangu gwiza gusamana AKES wewe imani kubabarira gusa nituzikari bari ko gusuta tugende kumana nanje ko Sky na kandi harukuruye. Bobo ukuntu ngoma nkore ndinjira winjira uwari wose dusangayo AKES nkamusangayo mama yangu araza kuronka abaronse umukoshi. Bobo nyaruka Bobo ingo ciao Dadasuto. Hey AKES man come on Nice Sky ora Bobo ingo Papa ingo ngende dukubita ikintu citwa umuvumburo kandi mega numva icyo ya AKES dano mega ndamumva icyo umwami wa Wakalayi TV waho ari umugabo wa SAUDA shedo urabureko. Mana yaje sumuvumbura ni surprise. Papa tuinjia dukata jimeka omega na monya AKES DO raba kuno hameze abakoze nyinshi media mwitegure kurya show bobo ndinjira nawe winjira ariko mana nije muri sari wabo
haje menga hicaye nyamba ari petit frère nyamba ari umukozi nyamba ari iki bobo ngo mangende sicheke ko mikrofone bayibona kamera nawe nibakubone sivyo mbabo bazi gusa bisanzwe wanyumvise sinamwumvije ni mama Tony oyi kurandesha ninjiye popi ngoje ninjiye no muri sari wa Mutakubaza ubite So, ake nuze yani hari no sky oya, yagiye sinzi. mambo ndio tuongee basi kidogo ingo okay basi viache ameenda wapi Sijui. guys mama chanda ke mu nyumba y'abantu ntibamfunge bavuge ngo babuze ibintu abantu murabazi gusa ko bari kwaraduhisha sika muri ko muri kurambesha oyambwire agiye kuvasanga agiye kuva mu gatondo yagiye sinzi ahantu yagiye ko si ntiyambariye yagiye gusa yambwiye kagiye namutibaje ngaha byibushe oya ntaho nabonye ibyo birato nabona ni byanje ibyo nibyo mugenzi we ubyo mukobwa yagiye ngaha bobo twende bobo tugende kuko nkinjira mu nzi y'abandi atamuntu ariyo basinirete convocation ngo nibye murambora muzomera ikora amaso sose mbona ariko akunze banyinshi media ndazi baratubeshe oya ni tokwinjira indani bobo ni tokwinjira indani tabe neza kaye usanga bamunyegeje ngo tuzunguruke hari ya bobo oya banzura indire ngo tuzunguruke banzu ndeke baba iko numuntu menga ntanziri hari Sky baratubeshe gusa shushu ko kwase ko arirute kama oya reka kwiruka mama yangu akoze namaze kubadada sutwa bamunyegeje AKES na ntoze ingoma ni ndega kamera bayizimije karansi mimi busutwa bangu busutwa nabye kama butani pole bobo tukinjira mu nze bandi barashaka kutubesha ngo twibye twinjire baba twinjire mimi dada so twinjire no muri sari wabo ko basikaye bobo ngo ugene ngo hano oye sinzi kari mwe ni wabona sky sinzi bite sky No. urumva mana mwamunyegeje man kandi nisibyo ndabe mu byumba Bazabatse no mupetse. oya ndabe mu byumba Raba no kuba. sawe mufise salon nziza yari foto ya sky nyanda Jacqueline okay bakoze shireka bobo tuve mu nzu y'abandi batubeshe ngo twibye abakoze nshibinda sky baratubeshe ngo si hari gusa sky ni wabona iki kiganiro nombeshe ngo nibye go chanda ne convocation mama yangu bakoze bamurambona ndera mtupu gusa baratubeshe uje ndi dada suto aha ni he iki ni gikoye ni he muri aha nibambeshe sakubobo ngo twitahire mama yangu Ndumiwe.